Sa Dakmanon, kumusta kayon guys? Kumusta iti naka-quarantine? Ayan. Agi di barbaro pa lang ito YouTube channel ko. Ulitak manon kindly subscribe and share my YouTube channel, Kuya Jones Vlog. Ati barbaro nga video tayo tatakot. Makarelate agi di dati utang natakot. Agi di nagpa-utang, syempre. Katat no, talaga nga makarelate kayo. Palpasin nyo ating nga video. Ana, manipod Rosie hanggang OD. Tapno, ma-relate kayo noon niya aji karga na ating nga video tayo tata. Ana tani patama talaga atoy guys. Promise. Sige rodan 1 2 3 go. Credits para kin ni Manong Ado Selga para ijay binulod tayo nga video na. Hello, Joe. Hello Joe. Ni joke atoy. Ni Jom day to ay. Di ba nga, kumusta nga eh? Ay ko maya lata Joe ito probinsya maya lata biyag ko. Apa ya Joe? Amo mat siguro, Joe, no? Apay ta tinawagan ka. Nya. Ha? Ay, madi Joe, apa ya? Patimawag ka. Amo? So, kaya mo, ipalagip ko pa kinyam, Joe. Wen man Joy palagi po man ta. Aw mati kuwai ti malagip ko nga no apay timawag ka Joe. Nalipatan mo manan. Madi Joe, apay yan? Singiran ka di utang mo. Ay, Kunam idi kalman manan. Ay na, mapalok sa unak sa Joe. Sapayan ko kumakayat agong at tatangal daw. nalag singir ka manon? Api ka nagsingir-singir ka pay amo lang amin ng Joe. Naala, hanggang aglalaang, apay sikat agungatan, singsingiran ka matlaang data utang mo. Agsingir-singir ka kami na mga adoti. Kuha nagrigat iti biyag iti probinsya ka amok mat bayadak to adi utang mo kanya Joe ay niya laki din ni Joe. Ni Allah, hoy Joe, apay sikat agong ungatan, no sikat tinakautang, sikapit agungat? Mapatigar-gar na sa tata Joe, aguray ka, ha? Hala lang napatigar-gar, napakatay nakpay. Aya, kumayat. Ni Joe, dumngag ka, mabaling ka nga dumngag kinyak. Sige Joe. Dumngag ka, ta ipataros ko kinyam. Nya, gamin no, day ta utangan iti pagtutungtunganan, kas lang ay agkabaw ka. Kasta kayo mga nakaut-utang, agkakabaw kayo, malipatan nyo, dagita utang nyo. Isong ay pataros ko kinyam nya. Joe, day ta utang mo, idi, malagi mo nya, sikog mo pa ni Bunjing, ide, Agka-30 na ni Bunjingan. Kanong may nga bayadan day ta, utang mo. Namin ano ka nga nakautang kay, namin ano ka mga pinagbigbigyan. Idi sikog mo isuna. Tapos imutang ka manan, idi nag first birthday at nga bunjing mo. Idi nagbunyag, di ba imutang ka manan? Wen Joe. Ura idi nagdibo. Ura idi kasar na imutang. Apay nga ka malagbay bayadan, Joe. Ay naapo. Masapol ko matiti kwarta. Adto ta ka ma-abroad Joe, nya laki ni John ni. Data ka ma-abroad. Amo nga kumaata, ada kwartam. Naala, hangaga po nga arati kami abroad, Joe. Ado ti kwartami. Hangaga po nga arati kami nagtartrabaho abroad. Wen, daktal ti sweldo dito. Isungarod nga nag-abroad kami. Tabas ti sweldo dita Pilipinas. Hangaga po nga arati kami abroad. Nababak nang kami. Uray kumutong iti amin nga ba nang awan ti kwartak ay na. Tagluksawan na. Talaga Joe, nagkinod-kinod ka. Ay na Joe, ure pag kinod-kinodan na nga agpadaya agpalaot awan ti mabirok mo nga kwarta kinyak. Nakaro ka na baybayag ka utang mo. Sing-singirang ka lang si kapit
Sakko mat, ada karapatan na nga agungat. Tanabaybayag ko nga singsingiran ta utang mo. Nauma mga agur-ure ti panagbayad mo, Jo. Diyos mio, Jo, ay naagbayad ka. Idi imutang ka kasla kalaukan nga nakasingsing pa. Tatanga singirang kan kasla ka malatigre nga kumagatan kinyakon si kapit makaungat. Mapaluksaw na, ha? Sige Jo, agbayad ako. Tuno sumangtot ka. Talaga, agbayad ka nga talaga. Hanggawa nga pilpilitan nga bayadam amin nga dagos, day tautang mo. Kidiin inutam nga bayadan. Ay, bayadan talaga, no? Hamo nga mabayadan tatano og bakasunak. Bayadam nga bayadan no og bakasunak na baka umabot tapay ti din na rom. Ay, kasjay. Ay nga. May darom ka nga tala. Win! May darom ka matkat! Nga nakautang nga nga agbaybayad. Win, mabalin! Mabalin, Jo! May darom ka. Makasuhan ka dita. Tarusam ka de? Ay. No si kati... Agsingir-singir nga, ay na. Ay, okay ni na. Pinatayan na ti Gaga. Jo. Pinatayan na, Jo? Ay, ang kangasardangan talaga, Jo. Si Kapit daganas na nga, kwa? Talaga nga ang kangasardangan. Durag sukat-sukat kay tinambar. Mabiru ka dayta, agkaruba tamalaang dita. Nya, iso nga agbayad kan. Sige, agbayad akon. Garuden, Jo. Agbayad ka nga talaga. Dahito yan ate mauding nga panagsingir ko kinyamon. Iyorno nga mo nga talagan. Sige, agbayad akon. Wan. Sige nga ron. Bye!